Anyumre no sia abwa Ghana de shimai ya mobibia ajuma mwakwaba deba ahenkan adiokunu miensa echipo miensa kasafidie esuo ene eye efiada ayewe humo bobosome ne da etoso edu ensia fimpinu ene aduonu miensa muo ebraso esa ensema hodro asamufu agina ntenten asemu ekrojen kwejo apa newsroom no yaso yebetena se ne yechi yegwa na yetese mudi mu nchirechire mu nyina da esomuo bebi ayetie yi eye eno ekua afrankoma studios eno batampa ni studio ni atia ensem no ya betwe ne srane abasa ya bobo ne senkoso ane edeba edoso pa na ne ebedi mu akotin ebi ene se woni monyamfo samwa wo kuja to abrakwa wade atudwa wo kire musama pani abedi e kire empempren eba na manyose suensam we na doso pa foforo bi eka ho na ene akoye fiada nchesedru fiada sendia na ne bebia tedi bebia tese lakun wo bietie ahenkan adiokunu miensa echipo miensa fiada bia no eye Freaky Frankie Friday Kasiebo fisedru se na ne eni gidin sem ne esi ye ne aboabo no abone pewa na watwini mu nyina da na ye de ababesomo na wani gidin semu no ya machi dede amachi dede din sembia tudwa efa chatter house eho sanso ana LGBTQ for case no ochiame kwame se owasembika na eja kwoso akasonsa na sentemani den bia wakukuru esi kumase montenso no ebusuanya dan ketwa hu ahutimi say yes edan nie pa na ehunse be ye de dwama Ghana fo bie etwi wo manisi so amachesa ya twini Jonas wano so ka bie na ensama waka ye no eja ko amanimu aye Miss Bell, I be 16 years. I go be like this so. If you touch my thing, no, so we are touching the thing, no. Emma, case 2010. Nisanti di echi abefonten tankasi aniswo. Facebook aya Ahenkan 93.3 FM uduwa. Na wa like wa share ye amofu franso enye bi ahwa fa wi na wa dwenkyere no. Wa pusu die gu abresem ye bekenkan ama wo YouTube live so ye demo ewo ho adwenkyere no betimi dia fa emai so 0594841044 0594841044 with the first so ye bekenkan ne se ne wo kyero no sa pepepe ane ye bekan ama wo na enanwumre ye enasepiesie enkoma Jubilee Hospital anafe Nyame ya do wa kwasi ada dwumadie bi eba Ghana ha nyina ye bedi Fathers Ahenkan FM so ne Divine Victory Hospital akatum se ta ye chan konkonsafo ye de dwumadie bi ba aba beboa agyanom enanwumre yi enyanum mienu gas yaji ye gwa ye den sam no eba medin ene maame akua Janewa mene afia ampofo one Afe Ghana de Shemamba ma yanshan samno asese Ahenkan FM edidem Ghana man pani abedi achire aye Dr. Lahanji Mahamudu Bamia prempre ya kasei papa ni abresa krodo ewo eni pipia manyo kwadum kwatore swaba na afim pinu ni adronu nanu entu franka fama eni pipia manyo konum ebusuem prempre kopia mu ewo eni pipia manyo konum ha wonu mo prayer se obetu franka dia doso papa ya wakisi wom ya watadwe ya watopa ya wa BMW bebre ya wonom keka ho na eba ne se yankwankwa fa form so na enkyere sa asubasi wa benten nani abre pass wo betu franka no ene nipa baburu aduru ni akire eduru ni akire na akwakwa wa mo form sa hodra eja wonom fele ya na Dr. Lahanji Mahamudu Bamia wonon so akwakwa fa forms ni bia na wode form no watro trada edi Ghana man pani abedi eche Dr. Lahanji Mahamudu Bamia achi ya wojina simpie ni apostle cancer mpewa no nyansam ketwa wo beka se asesa NPP mu panifo nyina wo beka se asesa MPP wo mo mutaw machi nyina ena agbade mu ewa party headquarters wonu ma jese wo mu twibo mome eni ehuhu MP sahudro bebre nu aso mutuatuam ebi nante se so ebi so atwo mo sa
say wa ni nyina aya ba homia hundo entia na dia ese wani nya se meti ha kan engrambu bune madamo blue red white edia him papa na enomo ana Dr. Alhaji Mahamudu Bami agina simpie ni apaso nya akwanya edi tu dwaya no wo ba mane akirem se emprempren se wo busansa ba omi ade be na abaye ye obeka se o me beye mampani abedi akire no mabua ema adusho boy Ghana mampani watutu na namo asiye papa wose wo hwe na ho hyeso ene ne nyoma papa wono so eta na nadodan kwa kufu ado achidi agu akwamu a esefata ye akire se wono ba omi no wabu ne ho papa hyehyɛ de nyoma ye atotototo ne nyoma ye ebraso sefata se wobetumi atu franka de ama ene pepia manyoko no Dr. Alhaji Mahamudu Bami atwane samso biamu anu ochem se His Excellency na nado dan kwa kufu ado amamu a wobuo no wadi ka hyehyɛ fa pem na si wadada edan so kra de wusi na se blocks no anhyase ai wo afom honom na ya miamia nyoma mu wo fam foundation no yanto ni ye problem so besi dan na wie na dwuregu na ya ka se o se na nado dan kwa kufu ado foundation no watu ni ye papa wo de cement ye di mu ena eto ye nti ebraso se 2024 so ani pipia manyoko no koso atokoso na wonu mutena abendwe boti breaking the 8 ni de eyade se ewo se ebaso ese no fa pem papa na nado dan kwa kufu ado atwa to dadanti ehu behia so wo mo betoa so na wo awie mu de watu ne samso biam kyerem se 2024 eto aheni asi ahemfo nya ne mugidie de di kan to aba ne de man so tu franka na 2024 be ya mampani a wo be pagya Ghana se hu kwam akọ gina pan foforo na gina pan foforo wode Ghana fo ekono wode Ghana fo akotena asase bi so a sasa no digital nko a sasa no o suku samu ye sasa no apobode sam de dam sasa no chase nyoma de dam wano ya ebetimi aboa ma eya aba fontentan kase so a ye fa so nantie no na se ye nam so na ya pre empuntujuma ye nam so na ya yiketashe proyedum kankan ho afiri hwanom no ye bekoso akwotena sasa no so na digital no atimi asachira nyoma mu entwase na ni swade hunu no na sa ni swade won ya ba mu a o Ghana fo atadwufo wa mo bete de papa watu ne samso biama no ochrem se eni pipia manyoko ba mu ache nanso wadi no kura papa wo busaba omiadi awo eni pipia manyoko ni mu a unya efini nkeka kete bogempo ewo ni din ho na chese wadi ne hu nipa enu nti an waka se to aheni asi ahemfo a wonu mo amanyoko no to abama no a wobetumi ahwe adi won animo na breaking the 8 nyom na moto nhwrema wobọ no atimi aye fili gadochi watu ane samso bioma no wokyerem se ono ni di ba womia no ubutro ba womia di ewo Google a dia baba aye president abedi akira watimi abọ no homodene na wode Ghana card aba na nkwada motofo ya ba wo atigo chasa ba womia di ni dia de baba ni dia eye enhira ene abojosem nko a. I brought honesty, hard work, dedication and discipline to my role as Vice President. We have also created over 2 million jobs in 6 years, more than any other government in the Fourth Republic. There is still so much more to do. I have my own vision for Ghana. I believe that it is time to move Ghana to the next level by building on the foundations we have put in place so far. Together with you, I want to see a Ghana where we leverage technology, data, and systems for inclusive economic growth. I want to make Ghana the digital hub of Africa. I want us to bridge the digital divide and apply digital technology and artificial intelligence for the transformation of healthcare, education, and public service delivery, amongst others. Nipa wutini kai ayamampani abedi achire His Excellency Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia.
na abusia sasam kura yiwa ho a mapani abedi ekire wase ese wonu bo ni din kwaturo ni din wagugo ye ne ho hwehwemu ane ne ho nsam ebeba ne sen kurugin ai mu atese wo bia fru simpia ni apa no waka wo man Ghana mammo ho asama ya kan ya dia twaturo ne de mapani abedi ekire Dr. Mahamadu Bawumia ni din atwaturo ne wa hyase asoso wa be hyase ne aboni din na sane spenifo ka wo masam bi ne yese ye bo din di sha asama se enye ya de udin so tu asama se anu so nye enti wa ka kira mapani abedi ekire Dr. Mahamadu Bawumia esa ni nsama wa keka isanse wo pesu obedi mapani no wa hwa na sansam no wa hwa ni ye enya sa dachi bia wonu ani nsam ebe kekere no eti sane ne ekoso otro ni nsam so an wa kire se wa man Ghana empempre ya mamoni abakosem wo pe ya mayoni ya wonu wa keka nsam amene nsam no asa kekere no akekere na ma ontimi na ni nkwo benkum wontimi na ni nkwo nifa bebia wojira anu bi wakaye no ya bo woso pena ni buafuo akwaso amatese mpanifo bia wo mu onu ankasa Dr. Mahamadu Bawumia kampokura no sese ni wo matie sinsam twerofo so enti unim na ye nsentweroni na kwaka sembi ekobo video bia mampani abedi ekire Dr. Mahamadu Bawumia ana ka yesu wantimi anya pani wotuwa na wakonya no ya betwe afiri otu ase wo mpabo asoso ani aworo afiri wonase enu nti wasesa niam anya keka boma ada di perfect Dr. Mahamadu Bawumia bosha wodu a wohye ensama wodu ensemporo ensempewa wakachire Ghana fo nyina mu bia ni wo wotimi edi so woni monyamfo samo wokujeto ablakwa watrust na wachirem sa wonu wonim sa woswa washa se ya amayosam no enchepi naso kakra wa bewu de wogidi pa asese ne Dr. Mahamadu Bawumia watedem na watisa kasafoni bie watisa kasafidie bi ka wonu anisem ensebia wakofru simpie ni apagina so aka ya wogidi sa ne wopopo wogidi sa watisa nsem na ya na ne yem ehye no ebisansem a wodro waka ye nyina no nya de watimi ayemu bia bosha wodro wadisha Ghana fo nyina ne bosha no wo hwehwe na echi akwan kura wo hu enso sitiu na wagusu a wo hwehwe bie enu nti wadi monyamfo sam okujeto abla kwa kire se wasra mayofo pasa se wobi piritumi amayosam nti nafo ya to aba no ana mayofo no wamudi edi atwenjire sa wamo ba ensam ne dede no wama ba be ka kire yen na yenso ye ni age ye de tumi ama wom wamusanya ka tumi ana wamure fipo se wamu hye bobie wase ebrazo se sa ne ye ni suban no amayofo no hwe no wamu dan no wamu primpuntuo ema woman Ghana. Bawumia, as you know, has become the butt of all jokes. If there is any politician whose words have been used against him, I don't think that in the history of Ghanaian politics, any politician will come close. I have been following politics actively for at least 2 decades, even though I may be young, but at least this fourth Republican dispensation, I mean, as a student leader, as an activist, we have been quite conscious of the political terrain for a while. And never, perhaps you can also say that it's also because of the, if you like, unguarded nature of his statements. He really went on a frolic. He was totally on. Some of the things he said, I'm sure he himself cringes when the video is played back to him. So I'm not surprised that every now and then you hear his collaborators, his conspirators, his accomplices criticize TV and radio programs. Oh, why are you playing those videos? We don't want to see those videos. See, in desperation for votes, we should not take the electorate for granted. Abusiani eye woni monyamfo Samuel wokujeto ablakwana ne kurakura mu an wadi tudwa wochem sahwa wasori anu papa no wotnase na wahase se wodwenwen wo man Ghana honi mu penifu a wamu abamu a wase ye etode bi kura na ne yema hye no ni nyina ne se bosha wodu NPP aban hye bosha wodu a mapani abedi eche Dr. Mahamadu Bawumia wadi tudwa nyina wontimi ni suo ne waka kire Ghana fo nyina woni so enso na woma na kwanya so woni Ghana fo nkasa pene wo be hyebo akwanya kitikiti bi ni wode hyebo ne wo dada ne kura wonya ye wugusu a wo hyehyehye bie wase aya na ha dwen na watro so na wo kire se yeti wo man Ghana mu na Dr. Mahamadu Bawumia wadi tu ye nyimsa etu a wodu a yetua wo man mu tax no ya doso ntie be yi bi afiri so na ye ho ahenhan ye afa ya kwada sori ye ne tax na de chi ade asa bia foforo kra na eba
a nanu ya miensa mra shebedwefie wo mo kwatena se wo magye atumu eno so ye sha se ye tuya sa wasini nyina ha dwen na ade ba kwa wonu wonu monyafo samoku jeto ablakwa eya na eboni pusa eye ne hu kura ani sa ema sanitary pad ya ade abosume so ye pri ye ho akwakotoi wose wo maimu an wode betu dwasa etu eda so nyina wo ba be ye free so ene sanitary pad bo na kwosoro ma chese ema bimpo ye ntimi nto enam so mane ye ma wo my Ghana ye ni abri ye pa ya sori waka ajese bimu kura no demonstration awodwo wo mu ye bi wo mu sem nyina ne sasa etu eda sanitary pad so no aban hwe no wanyi every so enu ti wose wasra Dr. Mamadu Baumia esese wo hwe na kan wo ntimi ntu a mo wo mo no mu so kura mfa gallon so wo kwa akoto petrol ababe gumo ekoba ne sana adehye wo maimu ana wo ha ye ne. This is the same man who promised us that we will move from taxation to production. You remember that? Yes. From taxation are demonstrating all over the country about taxes on sanitary pads. I remember when we rolled out free sanitary pads at the Ministry of Education. They called us names. I remember what Samia Wuku said, my own good friend. Very bizarre statements. That no, we should watch it. Probably there's some demonic intervention. Very outlandish attacks. Now here we are. Ghanaian women are saying that, look, you promised us moving from taxation to production. And Baumia actually said, he himself, his own words, and that video has also gone viral, that we will take off all the taxes from sanitary towels. What has happened to that? Ahenkan FM. Abusiani, I am Rashabe Jenia, one not thong abatua and peswaswo. Wani monyam for Samuel, wokujeto ablakwa. Jankwa ya name ewo enumreno sia Ahenkan Kasiebo 6Pm. Chirawadwe 0594 841044 0594 841044 na yenkwo yenadim yakwa yanim announce wo de ba yaba kenkan ediamo yakwa yanim ya Facebook so yedam ya no wa search Ahenkan 93.3 FM abusua ya to so new patriotic party amanyoko ni no ya tunkofo bebre agum se wonom enkasa emfama manyokotu bako konsuency biam wono ya wa communicators enya MPP nkwa ani DC fo no so the same thing CPP mu akwadon konkon na amentante ne party communicators ono age adwuma ne ye no o kirechirem na ukwapiemu ewo Tano South abato mpeso aso wono mu a ani PP communicator baako ya waka communication team members ne ho eye owura Joshua Asante wabone nsab hia Ediama National Identification Authority se wonu mujumedi awodra wo mu die ewo krom ha se no kwa nanim tantantantan ko fa shobre kunam ye di ne show so patu papa na eya pa ye wo dwumadi a wonum edie woto ane sam so biema no wo chem se wahunu se empanifu a wo National Identification Authority wono bode nkrata bia ba ya wonum che se centers ahodura wonum eye registration ni biema kofo enya Ghana card ni bie no wonum etretremu a ya se so mode centers maku num ababeka ho se adehye binum a wo mo eni Ghana card ni bie no wo mo nkwankwankwaye ebi nso mo wabi obi wana ne dia ayira enti se wo dia ayira na won so wakwa akoye bi na yesi Ghana card kra yesa insurance bi wo so osede eni nyina wonu ba beye bi na sa Ghana card wa dia ayira ene wa wo koye bi no o first time wa wo kura de di kan ya wo kwa akoye bi no National Identification Authority for the abetu dwase wo kwa akoye a wo moji 280 Ghana cedis kaka 20 Ghana na ka 3 million 280 Ghana cedis akwarie breso ena mpanifu esu wo mobaje na yase wa wo de ayira de o medze no wayo o mpocho wa munya foforo mame a wayo eti wa wo de no so wayo no ubetu 110 Ghana cedis ya eno kra de nkaka 90 cedis na 200 eno de wa form to de ayira de a 110 ewa from 1 million ba ko ne 10 cedi na ga ka ho na ya foforo e de amount na anu mo no wo kire mu se
National Identification Authority womu dumadia womu die wo Ghana na ehu hia pa sese Ghana card yi hu akwa hia wakoni asabia so yesi sese kura no wo cheche nye ya mane Ghana card na chese Ghana card no eso wamfaso usika kura da bank ya eye Ghana card na betumi aboa mu akwa yi usika tese bibia ya de Ghana card na ye enti omumoni adwuma Wamo ya de panel charges na modi abandie emu azenzi mu azen ento amo ka kira wo mo se wedi omo sra wedi onu ankasa age na MPP fu anemu atano south constituency titru wo kan edi ache NIA fu se sa embo na modi abeba de ebo no ayatwam ne bo etiabe yanko omonya nsakiraye sani ebetumi aboa emanuoma akọ nanimu ho wotoa ne nsam so biam kirem se ogina ba bi ogina Empenifuo nkwankunyasie biem na sa 280 cedis ene 110 Ghana cedis no womunya review ti said omo be free SHS mu review ayento ho asem biem no womunya review anya nsamfru mu ti said ya uhuru nkukuo mu no huro ni bi wa ha na de atu we mu no asamfru na de atu we no asamfru uwia de se baabi na ensuo no atene afiri mu kama na emu aye dry enti womunya review no sani ebetumi aboa Manyoma akona ni wasanse Ghana fo bebra sitina mu nkoye ntisa ne Ghana karira no waso wo kwa akoya bofro na akoje no 110 cedis ono kura de odi beto koko ama ni medi ekura no wayeze National Identification Authority omo bie akonya atohama omo pese e kan premium na nje aho hado so na se ebia ntempen so no omo epe Ghana card de di omo dwuma bi aya de bia mo fi se mo hi omo aho hare so pa no se onye card ni bi da 280 Ghana cedis akane 2.8 me fi se eye na campaignfo de bo no ba fam kakra ka me fi se enso be boa pa esan se wo hwe ene Ghana ha no yen dada akona badie ne yen various financial transactions no you can do it without the national identification card NIA card no say medical sre NIA ni mpanfo no say be yie na say nka be boa pa na nka bo no emra fam say ne be ya afoforo na omunya Ghana card ni bi no ombetumi afase akonya so nipa wuti ni nka kwapiemu awata no south abato mpeso aso a wakasa edema NPP amanyo kwebicha New Patriotic Party Owura Joshua Asante na yesu bakwa na se otomfo okura ne dade anu na wo fitedi jam na abati kwen grind baby ba kupo omonchen the same place kwen gegrau chan na chese akwa na ho hia nti no wo bom no wo bom enu toro so bom biem abubom tejata akache National Identification Authority registration na wa modi abase well here no patupa soldiers kofasho obuanu waze me kwakwa bibi agire Ghana card mi ko bi account agise Ghana card mi ko yewe agise Ghana card ti wapa ne 10 basa hare so no wo mu ntuatua sa 280 cedis na wa de ayira so atua 110 no sadia no omode aba no wo mu hwanya ade bi kakra sane ebetimi aboa sabe wo mu ni bie wose se obi oni bi nso ewo ho no so pene de ntem a eno so panifo adwene ho ana so onu de oni bi oni ska ni bi na so ko pene ntem akwa edi bibi enti omumfa susu dua bi meto wo se ebia wo mu nsam eni bie wo mu so eja obu akwa ne hunam ba bi atechema wadi dam akwa no ho ba bi enti sa nipa we na sa wo so ono so pene Ghana card brekunam so a osi brekunam de edi ne shiwunti fa 280 Ghana cedis bra okwafa ne he enti wo so omonya sa so azusu dua ne bi nso nto se ne be ya ahiafo mobro wafo nso betimi akọ no mo ne asikafo ni nyina anantia bom yes say do say the premium service number and no ewo various regional centers and no kra no any district level no by my say dey say aban no ena ye no mo no modern say hwebe no other local centers and I say district level no so say be ya timufo kakra no so a enam ne mo ba ku mienu miensa bi ntino omo nsa entimi nka card ni bi no so no omo so benya ne ahohare so na enkonko yes attention na ebe call for premium no because one year giska na say wo pamatare akura ya express wo ho bronya tade na unim express obu ekura betua express na we obua
onsa kranka enti abusua ya the express abamu so ma hu say the Ghana card no aye hot cake aye enu nti na hu be hia se wonom ehwe eye yedomati ase premium centers no water region from mantam bunu east northern region western region and north region ena sa empatam honom no wom dia beka ho eye mantam akomakunum enom dia beka ho sesa wo pe premium ni bia ye kofahyo no apatu pade no a na wakoho na wakwa ena ntia ho bo na papa iso accident so eno no owura Joshua Asante ukwapiemu ewa Tano South abaton peso so a waye any PP communication team member Abusia ye twansam no aswa na ene ye fiadanti eye Freaky Frankie Friday ne echasani gidin sem no ya boni sem poso ane ye deba na ensam ne edoso pa sa wokai se VGMA Vodafone Ghana Music Awards kroya na ne abranti amachi dede washa ya na ahenche wadi bi kwasha Kwame Eugene se wakai wadi kwasha ni se King of High Life na abusia ehun sama bo ensama ebubobubo be kire no se wobi na hye ni putupa na wani akono wodi ni din atudwa ansani adi mu nsam ebeba ne yefa nase ma Jubilee Hospital fi se na nwumre so wamwa daroma and wama so ya seji entata de sa kwada warrior ni sikafem ani yakenkan sem na ma wonto Jubilee Hospital sa wapomuden ehun hia ni ye papa ni tu ono so ba esani efa wapomuden hu bia wo behwe no waso ano wo habo wapomuden sensem bia wo ka kire wo ma wo mu so ebetie wo bi so wo ha wo se medium pesemi ko hu doctor ni ewo kokoamu Jubilee Hospital sabra wo mo ewo inpatient service na tse utietie din na we out abonten ana we su ye in na tse ehyem ewo no wo so koshia doctor ni ewo kokoamu wo bia ante wasem wo bia hwe wano se ne ekosoro ba fom ekọ benkumu ebe femu enkote asem a wo ka woni doctor ni pemu hye kokoam na wo hawa wo de koye nyina no wakwa akoka kire no waya ni sa wie ni ebia na ewo se doctor ni wo hwehwe wo mojem wo hwehwe ni pedwen ehu ya de kopoten ha wo ne santi Jubilee Hospital ewo laboratory ne labs awodro ni nyina wo mu ye bi wo ho upese hu moja kokra na wo kwa ne ebetwe moja no ye de afa mfidie ma ne a kire wo so wo ye O positive usu ye A negative wo ye A plus ni nyina ye be kire kama pharmacy wo Jubilee Hospital ya hwe gbawie no eba ni nnuro hu sensema ni nyina wo benya bie ewo ya so ye ma nnuro ni nyina ye ntro ma se kwa abonten ekwakoto aso ye hwa ye de nnuro ahodro no ema wo antenatal care any postnatal care enso ewo Jubilee Hospital nti wo fa afro na wa hyase antenatal na wo kwani ahwe akora nyinsan na yakora nyinsan na to na pai wo de akwada no abati asefo asase so no unsa wo musa no wo ye decha womu no mpene ya na ye mneti bibi kitwe bi na chese ya ha womo enu susu ni ya behwe ni aboa ya be kire akwada na didie mu nnuo enumuo wo ma me no so ya be kire aduane asabre nim ewo so otimidie na aida ne nufunso afa nufuo nim ama abofra no so enya bi anom na pomode sensem ni nyimo enu susu aye from sa theater wo Jubilee Hospital nti operation ni surgery sa wodro ni nyina ye bie ewo ho maternity ni so de abusua nya asem ketwa midwives no ya tete wam nyamesuro ekwan so enti abra ne so chimchim kura ne ye sa de empaibo eso eta wochie ultrasound any ECG scan so ewo Jubilee Hospital na ultrasound no eye ya ma me no apemfo fa afuro na ne bosome miensa temo kwa dane na tese wa hyase utwa scan ni bia hwese akwadan wadaye wona ahwekwa ahyase sa no aya na ehutimi etochima koba ne se ha ni pedua no entu ko twa scan na ne wehu se ne bibia elko sanso ana ECG scan no aya one more prostate ya de ha wo Jubilee Hospital fi senya ya de bia ana hia eduro enya ya de bia so na ye mpane enya ya de bia so na eye laboratory ya de bi wo wa ne de ne eye kasa kire enti ebe kasa kire na wapomuden ne agina ne na eso
eye clinic ewo Jubilee Hospital eni wa ho yade bia wo de kwa ye beso ano ekoba ne se ahwehwani wei ane wo se ma obi ayamo obi ede abo wo ho eban diabetes ane hypertension clinic ewo ho efiada no pa bia ntie na no pakora ekoso ye ye nkyerɛkyerɛ ema wono mu a esikyire yade ane mochamroso ha wo mo anuane ewo so wo mu die ekwan ewo so wo mu faso no mu nuro nyina ye kyerɛkyerɛ wom kantin wo Jubilee Hospital also akoya yadesabia ni ti yenyi ane no ehu ete papa na insurance card ahudro ni nyina no wode ye adwuma wode ane ye National Health Insurance ose fabra obi so samikita private health insurance ha dwen wode ba Jubilee Hospital ye begini ahwew ama wapomuden no egina ne na so ebiem Jubilee Hospital ewo achimodan kwantempo ne so abo amantra bridge ne so na womo ewa wo boy juma den tu betimi afrem penifo emai so 0244 575799 0244 575799 Nyame adomu akwasiada Divine Victory Hospital wonom ene Ahenkan FM akatum se ta nyata ye tata no na ye nante se ta akọ eja no maboboa no erunti wo ye eja nyame adomu akwasiada ye be wo chena meme ni kwasie bra be cheke diabetes se bi won so a wo behu pressure yade na bi wo so a behu hypertension malaria be cheke ni free okwa yanjo taku simpoa pondu dama yanka se eja ko oba no ho ko jisika brada yen check ma dabi aya Father's Day sene ada no yedi ma no yedi wenso ama emema no enti wo ya papa ppp fo no a na wa baby na wonso wa be check wapom na sa wunim na ye pp fo no a papa bone fo no a na wo de wagina akire ho amaye esanse mo papa fo ni bebre ka ho ne ma ne nkwada bebre ayeye de ho abrabo ni nkoyie emfamamo enunti nyame yadoma kwasi da meti subiem say 18th June Ahenkan FM yaboboa no ha ya asia ha ena dwumadie no ekoso nti se wo afuom bi kwa wakoba ntem hwrenhwren wo wasori bi kwa wo betibi kwa ba cheke ansa na wakoba sori anaso kwa sori wi na waba be cheke bibia ya kama enkaso na mo na ma de mo che wo mo fridge na cha papa fo mo de mo ankwa ma ye nidi o enti mo po mo de hu hia che fridge no enti mo mbra na mo de mo be cheke wo be cheke na so hunu se diabetes how na so so anu ntem a e che bibia enti dey treat mo special because mo ye special mo no mo ankwa ma de so ba de obetumi agaze de menko behwe TV obi amono na so mo papa fo de mu afuom na mo ko na mo yese pupupu na mo breti wo se mo so mo hwe na mo be cheke ma ho ode ma pomuden se de bia motumi akọ na mo manso enya kakra edie eti happy Father's Day in advance na wo ba 18th June na wo ba na wo be cheke Ahenkan FM anim heya enti nyame ya adomo a kwasiada bra afei abusua ya toa ensem no so na ya dan ye ho na tse enigidin sam ya de no atoa wo so ama na wa enigidin sam mo no afipinu ani edu enkononim 2019 Vodafone Ghana Music Awards chese ya de hihye so ewo mai mu butu enya sem ketwa na ebra dwumadie ne kwoswa na tse eya brantia kwam yuje achim da de hye konkro na anokra wa ba ha wakwan na ne wakọ perform ye bo ne nyum obo nyum ni wie ye pe ana abrantia machi dede wo swali ye tietia ni chacham tu ne nai maako no so kofro stage ni bie wa furu ye pe na ne wogi microphone kasa ye kasa wie na wo yi ahenche ana ne wadi ahenche na si kwam yuji trisu se gam wadi susu wie ye no ana wo kire mu se eba ne high life pa wo mai mu a abrantia kwam yuji uyi ni free mu enye yie
wamo bubo high life ni nyina ne Kwame Eugene wawire dikan enti wono ana woye king of high life ene chese ne fans woye niji ye pa boy sabi wo sabre ne pa Kwame Eugene enya sam kitro Angela confusion wode nyuma wodro na bayenti wobi a ene ji ye pa na abusuya 2019 2020 21 22 23 that's the base and fishian 9 tem yo afene ni abranti amachi dede waba monte so dia baba tudwa wachre say sa ahencha na wadi kokosi Kwame Eugene etris wono wase anya ni pemwa ye hye ni putupa ani enkrofo bi na wo neti kwa anakoye no wo neti kwa chesese ne na pressure ne ba no esusin ne mu odru ana wono so di ahometie se ne be ya ne ho beto no wo benya na sumdue na wo so a wo tete no wo hye ne putupa no wo so benya o masumdue ti ana wo kwakoye ye na sa dwumadie na se ne ye na ekoso sabrenim wono amachi dede na nya ni pemwa na abusua wadi nsem yi ba monten so pe ye nyina ye nimse Ghana Vodafone Ghana Music Awards yi ani a Charterhouse wa musre su na si eda wa mabam ekoba ni se anate se wa montoma ani ye pa ne monten so anti wa musu di munchire mu nyina betudwa a wa mu chemu sa ensama brante amachi dede di tudwe wa mu na ye mu na kakra Eza sansem yi wa mu ni mohwe wa mu de wa mu nim sa Kwame Eugene modi boti ana sabra na amachi dede di animonyam sa ehye no na se wobi ana hye ni putupa wobi na piapia na tikwa de wa mu nim ho maache anu the head of public event and communication Emma Charterhouse ayeyera Robert Kla won na gina ya adisa sami nyina to dwane kasem na wo kire se sasusuan pa bibi ekoso sade a ane ne wono so wo hye abranti amachi dede ese woni akwa wo hye ni putupa satinchina ache ahencha no won famra no won famesha Kwame Eugene no woni akono wo mo ni di magana fo nyina da anti ebie. So this particular scenario being described is a bit for. If you take it out, then you have two people you can ask. You can ask who spoke to him about his performance, who spoke to him about what he was supposed to do. So that's a question that goes back to him. Then you can ask the other party who's in the picture. The person who was the crown. Enti abusuya brantie dia wade atu dwano no waso wono so hye amachi dede SSS swan pass will be na share ni born putu patin china chi wo meya woni akunu wo fa ni din antudwa na amachi dede susu tini sen wo se sabi penny won chantro penny utimi ngonyira penny ni mkanche se penny wu chantro bimbo sit etia ya mamre ni amane penny chantro anti se Charterhouse aba be shane se wo mo woni akudian ni wono so bebo ebo wo bo no ana amachi dede di tudwa wo kire mu che artist manager Kiki Bansen wanu ne hye ni putu pasa tinchina che ahenche no wonfa hye Kwame Eugene ka wanu kwa de a akasa djubedie ne nyade wo beye na wose ebra Kwame Eugene wo perform 20 memu no ene ne backstage wo mu hye ni putu pasa tinchina che wonkwa na wonkwa di sa adwuma no enu ti se ne ade ne kwakoye ye no woje ne ho bi anya yie ene ne wo hye ya wo tu nwum ni wie ya ne wo mu hye bibia backstage enti Kwame Eugene tu nwum ni wie ya ana tso wonu so di ahenche ne akwakwa hye no enti se ne Charterhouse wo mu hye ne se wo modin ya na amachi dede kire mu se aya Kiki Bansen wonwa na hye no se ahenche no wonkwa na tse wonfa nkwa hye Kwame Eugene catch you straight, say, kicking a force me say, me cry or the man, no, me the rubber man, baby, I'm in now. That's on found to her. Because it wasn't in my, they forced me to do it. And I make both these, move free kicking. Why should they do this thing to me? Ahenkan FM. Na papa penny mu puse pa mu hye ni putupa de wase wa mo pa wa mo frasa Kiki Bansen na wo bo ni tinu no wo mu misa ne sa asem anya no kura wase ono vigimi no wa kọ 2019 no na bibia ni trim eso wo de ahenche kwa akohye obi wo kwa akobo obi abaso ehwo no na Kiki Bansen wo ba be hye ne sa di ahenche wupe o fakọ ne ko hye Kwame Eugene min so min ne ya papa amachi dede nyadwen adanu metimi fie ayi aba e kan nkofo no behu am ho
obi de ne bi wa ba se omo baby omo wo no so omo benya sika je so omo twere omo tworo na omo sign and sign on sika na ba mo ha ni pa ne de letter paper na brem se osre mi a men tworo se omanya omaje 2000 na men sign mom no mo koje na mbuso say for then also for light bill a water bill na mzo water bill go 2000 ti men sign no so fe na mzi we kwa de mi men sign me ti men sign na ka de ye no ade no water bill ni e 300 wo de ye no 400 ka me sign pra kwa 2000 na me ma hwe nyame anim ne obonsabati ko no ma sign ma so kware kwaji institution no 2000 ebedi menye ade bi wono mo a obi ntimi nshaw se by force ye uni we papa pani why na betimi a hye papa pani se di ahenche we na fa ko hye kwa me yoje na waje oji wie ya fe de o ntisi a o kan ya ende ye 2019 to za case se sa don't know kwa me yoje uni artist of the year na je so no ma plan na se wo ma plan na se ye ya hyewa because asamu ba eya wo ne ya ba frɛ wo na papa panimu wa shada waji ahinche di akwhye 2019 koba ne sa na sedienti amama kai wonwumtuni bi asem o ka se charter house na nsansa sa abaso body a what na ye omuman kanana ne kurulu ewom kanana ne kulu omo yesa na akoya se sa ensem na woni akone kan ye no ya aye no kre bi ye no kre o papa panimu se pa na obi ama ahinche se je kwhye obi na nim se na enka wo plans ho enka wadwuma ho that day na waje ahenche na so da kwhye kwa mi uje ti minima de kwa trigger na nti obeka no kre no 2019 to kiki o san omuze ba kiki bansen yes we artist man anya de but papa no so nim de nti ono so antimi anka nche se ha mi ye pani wate ummu ade anyam so a fa ahenche ko bo bi fufuro what me papa pedi mu ne dia chama na be kwa mi uje adano ba ha enipa kwa nya sabketua ni krom obi aye de hye wo ni krom tinya fe na be kan ye titi ayen ja kwa mi uje ndo ana ye dona ya so ma abondesefo gravity so na efiefo ye donu ya so ma no won fine charonko ye de bro ka betimi reject abusia wo so ade nkyere ne sen 0594 841044 na LGBTQ 1005 negative positive N1 for no wo mu case no ye de yaka amanyofo ka bi enim se nka ba bi anka edi ade ncheche ne ye amanyosemu se de ahuri wo ye celebrity na yenu di ko 1 2 pebo so ma shada busa na LGBT na ezan say susu celebrity for no omo ka se du akire omo wo influence ewo omo fans for so ntie na ya na abusa na we bi ana ya busa question ya to biama ne ochia me kwa me yeko kwa mi uji papa ochia me kwa me ne abusa no si ebo me nana me de me pedie denti mawari oba o ba ne so ho ofe na chi wonyam na nim wonyam ma wo nkwala tu be ma ba ko eti dia mo kekan ni LGBT die me die amirov nanso no eno nkyere se LGBT fo no se ba mo ya bronsamfo nti wo ba hu ya se yakohye obi tai adan ya se oyo trumu tafribomski waka ho on the gaga to gun yes ye tieltia no fa hu die so ye bo no ye kwahye no ye kwaye ni se o se sa de ndie pekura so obeto na sumesa so mso ye nipa te se de ye nso ye nipa ya ware a ye ne ye kun ne ye renom etia wo ma no ono nso na brabo no ono nso so de obeye no no a ebra so se mpanifu aka bi ewo mu amanyofo no esigina ye na we kura de nya amanyofo no nko a ochia me kwa me kire se ewo so ma muni nyina na tena se ni yesese mra na yehunu sani ebeye LGBTQ fo no no mo nso enyo mo fa ahudie ewo kwan papa bi so a
Anko basa de bia ne ye bu o motete o mutietu o mfa hodie so na sapa se bia yantena wiase na be man kware be ma de ono de ompene so sa na so oba ne oba tafribomski aware de ompene na so se na ye tietu o mfa hodie so no ani enyan. Believe that I'm a yes person. I think that it is completely wrong to beat LGBT people because they found two men kissing somewhere and they take cameras and video them and put them on social media for shaming. No, completely. But the issue of whether it should be accepted into our culture or not, I think the nation must decide. But it is completely wrong to beat a dog, to beat a cow, to beat your child, to beat an LGBT, to lynch a thief. You know, that it's violence. Whether you are committing it on an LGBT or a thief or a child, you know. So based on my concept of love, I see that they are suffering a lot, and we should cut them a slack when it comes to those silly things that we do to them. Nipa wutini nkan ya rap doctor na no kwashe boxer na obechirechire mu no nko mfrantoma modie munnim life ba wo krom ha no ochia me kwa me yeko na abusia twini Jonas wonu so na ne hu abasem o ne hu abasem nyina ne sa na no na ne ya ta asini twani ba kwa wo manyi yantoto na symphony ni agro bebi awosi agongon wo man Ghana wosi agongon ye pa ye bre bi atwemu enya sem ketuo o Alexander Kofi Edu ani din ya ne na ne eja edeto no enso anam sini 20 edin a ye nyina ye di ma ye de frɛ no ani ejako na ni abridge ni Jonas so sani sentia ejako kwa kan sembia no wa kire se Dr. Kwame Nkrumah penso so ne nei Dr. Kwame Nkrumah ya bona baso ne bo ya de o wasi wuntimi fa Dr. Kwame Nkrumah tutu empempre ma penina na adedan kwa amamu ohu wasi sa odi sankrofo mienu igina apaso pa na ne nsane ni wusa wa mumu a wasi ma penina na adedan kwa wa bonu hu modern sin Dr. Kwame Nkrumah enti branso se wasa Dr. Kwame Nkrumah ye jani dimbo na ma penina na adedan kwa wanu so yetimi boni din ensami beto dropene ne twini Jonas wanu so se ne da ne da wa ye no watwe camera disi neni no se yeja ko so muje na ne abai aye wodia ensam de abusua waka bi tu bi mane yeja ko pa ma chese yeja ko maame ebi so ne so na ensam yi ba ye chi na yeja ko wanu so de atudwa wo kire mu se ekwan atwini Jonas fa so akeka na adwen atubia mane no wanu ene nwanwa ye pa na no kure anya ne de Ensama twini Jonas kan ye na enye ne de no wanu a watena se ehun sa brante na ye nusu ne ban efisenye wanu nko ejako ana sabie wodi na tem Ghana penifo ama penifo ne ma peni dada John Dramani Mahama ma peni a wati abanwem na adedan kwa ani penifo wodro na chese twini Jonas wanu e bani mu ana ene watwe sinanim na tem didie sa ekwane sa ani teja ko kire mu sa ni abrante ne ye no enya de ebeboa nti wasra mebu a ya ba so ne sesuban ani ni ye bi sei no aya ye ntwi ye hu firi ho ebisa da chi bia susunsuanso na chance se eba wase emu owram emu adempa ani ti ni kura de ba ko ha no ani sa wutwi Jonas kura wo maimoni ejako na wudidi na chi achese CD wu tuntontonton bie afa kokko pie mu o US abrochi maimu a adani atemdidie anu nti waka akire twini Jonas sesepeni wafa na kwanya no wotena so a eniema wo hu eni niema wote no akwada no wo yiprenwa ya tenten ne betim koye pekura sa niema no enya de wo behu bia nti wasra twini Jonas ne ne ye eni ni suban bia woda na di no wonhwe na wonhwe ne ye Wadina hospital clear di me maami onim St Jonas obedi machi pen wabeton CD amaye pen but nani atre nani nton na nsamafo twene ese wodo ede beba da bia woni nam nyina me makwane nam ho wo video si nyina nda se ni video bi ba ya okoye delivery ma obi a eno wetimi didi chief justice atem attorney general atem chief limam ye wura otekokoso atem president kufu ado mama chese obi a bia wabone ne bra na sebi usi ubedidi na tema ishira no kose me mpese be kan US nsema kire no minim chen o musa New York me kwa hopa na metena Ahenkan FM akwantu ani de watubi pa wonimu nsam
glass nkwan we Twini Jonas eja kosa wo ko ho nche ye wo ya brante wunu bebia brana wo bono ne eda wanim no esupa ne wetwa enti ne wo ye no hwe na hwe ne yi Twini Jonas anu aye o anu aye ja okaso obaye wa obesu but the eja kosu kan yi papa nkroma ko hwe tema motorway ko de ko tema factories egu ho anu bi na do aye se no pa na ko kan na Twini Jonas twara da pe dia mini sheka ti bi de nkroma to ma ayi ho na do enyeje Osha propaganda spectacles dia betimi aka yen shebi kebi na min kebi no so kire na adwen kire de wo ho kire but adwen kire bu anu ma uni unze mfa na wo nkroma de nkroma tutu na ado ne be kan se wo kire na adwen na Twini Jonas so kire na adwen to bi a kire na adwen na ni de na ba ko ahye ba ko duabo bebu de na ba ko akoma et Jako so uko chu obi adapa ye na to bi ya na maame sa Twini Jonas do be si krom ha no airport wa abusia mayen to aswe na yegusu aginam anyidedi ensem Miss Bell ya enwumtuni ba ya so no se wanyini wa be ma bi adepa nso kura nyin se wa big boy bene na be 15 years ho kakra de ko na Miss Bell de onam 40 plus kroma nso de ze ka wunya 40 years kwa ya oledi enso no ye da sore ya Miss Bell bra Facebook be hwe busua Miss Bell na wanyumi ya na food da sui abrewa oledi panke enano ntokwa bia ba kroma akwa trace bu achika chen se ni tiri hu ni ba bia bebrefu dwo ti wa pem sana nyankopon yesu hu ya onim de obenyo 40 plus wanyinsen ya se kwa de yesu wawo no wawo wie no de pictures no agu social ne media ne so na abusua afa ye papa na wo hwa wayiyi nafu so ebuwan mu de awashata de tenten babuwan mu wayiyi nafu so na nafu na wayiyi so no ye video bi ya wo kire mu se hwe wano nkata nafu so o te se rehan abrochire ono so nyinse ye no nafu da eda ne mfoni no e wo Facebook. I am going to the clinic, looking all flashy, like Rihanna. You know, first now I'll cover my stomach. I don't have to cover my stomach. I just gonna walk around town with this belly all over the place. You know, if Rihanna can do it, Miss Bell can do it too. Sister, my favorite sister. Abusia nipa wutini nke aya abi 16 years Miss Bell de krom ha de wa anim na cheza wonso na za wo de ya church krife wa ni Miss Bell na e krife papa nkokra ne mre wafo nyina ni Miss Bell eza so si mo achepa abi 16 years I gonna be like this so if you touch my tin say de obi asoso ne tin ni mu ama eba abem atamfo eni awu pa na obehwe Facebook said ye ne sana so o kire bibi on insana so o sheka wa je so o kire wa nim our sister not just a kawana. So I'm going to town, sister. I'm going to the hospital. Na kono Miss Bell wario awu enti ema na mo de gidi ena pa wario ye pa wo munya abotre wa mo time plus 40 plus brand so empa ho me say 1 minute pompa ho se brand so a seconds kura beto so uni bet ubetimi ni nyame adi asie na de nyankopon aka no ha na betimi asesa no edi mu ya ema de nya abotre awo eni aware no
Enyame na dema. Chesa ne anu ho afi. This one na hwe ne kawa na kawa ne die so why bibia secret ni so ya me fe. Ya hu ne wedding pictures. Ya hu hwe yo. Wan be show off bia. We yes wonyi owuwie no wa posti. Ne ho so aye fe. Enya se pa se me fi abenase. Na me free maami kro me awisa. Nya pa se me free awisa. Efre ade ba chi no wa onti mo twetwom. Wo de wo na posti kra still. Omo de member. Hey. Bebre fini dia hosh yo. Hey. Ti nyoma se dia. Me yesu na me ka me se me bom paye a me fa ni agro. Hey, me didi agro ahwa na ahaifu yi. Wa bompa yenye sadi a uya wadwe da ne afra ka cho se why wadwe se okotwa mfoni ayi hu ato. Oh yehu dada. Yesu kro bi sufo. Unya nim na se wuwura kro na awro ntade egu ayim papa no gu ayi na sha da tantanta comes. Oh ye uye yehu dada. Ye uye nano TikTok ya video bi a me hwa kwa no ya ka che ne na otete ne no oyere into onu so fa na ne ho adwen so obetu kwan won kan omo obia mane na eda no so ye wo twe amane na na ya kofum ne ne so twe no na wonko ne ofi no na wonko se ha brantie wutiri mu po na ansa na wo ba be fa no me hu dada. Hey, go for your shop. And then ya dia mi ko fuom ko fa bag. Lebesenko. Asenko. Ye be